Po preporuci Komisije za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija, zbog povećanog broja pacijenata sa respiratornim oboljenjima, u Zdravstvenom centru Šabac od četvrtka 25.12.2025. godine privremeno su zabranjene posete pacijentima. Ova mera se uvodi u cilju zaštite zdravlja pacijenata, posetilaca i zaposlenih, kao i sprečavanja daljeg širenja infekcija. Molimo građane za razumevanje i poštovanje navedenih mera. O svim daljim izmenama javnost će biti blagovremeno obaveštena.